before we get a sermonette from our pastor. Umolisi oyo mokorwe kanisa ya Buruma. Totene tusabe. Umolisi. Ngosaba tole abumogo kwanakira tigatoya Nyasaye masikani omotongi omochenu Nyasaye emambina bene twakira sekiruhukia ukiamabira igotora senka yomoaka Samson Swota oyo tiakire kurara kurwa sobe kubwense lero iga naliye nyangi yaye yomwelie ego kurwa twakoboliria mabira aliakurwa sole buna tato ito otene namo naitwe kurwa mochakano muna togwanza bono na goikomo elitokole buya elietelia oligende ko togiwa na kubakwa ekiare na Nyasaye ito ya mate yaye abantu baya bachokoro abana abana abaina basani bonse bagocha somo sangerekano yo twagosabire Nyasaye ito otene na kiroyomo abarase kirori abarasa magoro na twezi na bali benka bache nobotoereru nomusangerekano mukimanya Nyasaye ito oyo tenenere kurwa bona wikatokole twasabira tosemera tinga gwatoigure gwetira seritaria Yesu oyo romotori oito amen. Biamono ekwaya togotero como one item as we prepare to welcome our pastor for a sermonette. Karibu sana. Ekere kwaya gende twebanga kwaya chonsi wemura wala tamanieta inoga as a principal na masesi ende tomachi kwa jitia so that imorwa tutatoka toma nene igatole na makom. Karibu sana.
kusudi kwa maisha yetu, kwa kila wakati umepanga yatendeke kwa kusudi lake. Yote ubatili yanapita upesi, yote ubatili yanapita upesi. Ninaomba nguvu zako Mungu wangu niweze kuyashinda haya majaribu yajapo mbele yangu, najua nitayashinda. Ulisema yeyote ajaye kwako utamtupa nje kamwe. Ninakuja kwako nipate kuyashinda, ninakuja kwako nipate kuyashinda. Ninaomba nguvu zako Mungu wangu niweze kuyashinda haya majaribu yajapo mbele yangu, najua nitayashinda. Ulisema yeyote ajaye kwako utamtupa nje kamwe. Ninakuja kwako nipate kuyashinda, ninakuja kwako nipate kuyashinda. Ninaomba nguvu zako Mungu wangu niweze kuyashinda haya majaribu yajapo mbele yangu, najua nitayashinda. Ulisema yeyote ajaye kwako utamtupa nje kamwe. Ninakuja kwako nipate kuyashinda, ninakuja kwako nipate kuyashinda. Biamana soga tero kuya na kusa kwaya. Nechikwaya chilichinde muachira, kindly want to request you register with us. Chikwaya chili muachire, leta malieta nitubalete kiali tukeliga, tatu kwa matokeo manene wetara matera, ikia chinkwana tutobwati. Wano moko nganchera, ndete Pastor Enoch Atancha, ilinde ataletere ukurandi wogo chaka. Pastor karibu. Karibu Pastor. Taliwe chanda Yesu kagocha, taliwe chanda Yesu kagocha, taliwe chanda Yesu kagocha. Kobo yabana baye talibororo Yesu kagocha, talibororo Yesu kagocha, talibororo Yesu kagocha. Kobo yabana baye omuya tata Nyasaye obakwege kora kwabwenere kurukutata bono buna twakuboletie kurwa seri tukolie igoro gwika seri tukolia lero tukwe ni omugaka spota. Nyasaye twasabire obamona intwe nabo igore ntobo twererwa somucho yerigero bonene bwa obonyare bokororeka. Mbiyamone yekorora tokorera makumia seri tukolia lero. Na weta ni mono ekoro turakore irieta ria uri mokerere igoro. Amakaseri taria Yesu twasabire. Etwaterire korase goteba nga teko bemichando teko bobororo Yesu kaokora gento kieke kagocha Yesu ngochare nande nari techeira buna chiete ngokorare gento kieke nkoira nare nekera koira na senseye igagocha koya abana baye igagocha koya abachore baye bali bachikire gokoro gwanja kwango kwaye. Ekero tokurigereria amariko igakare gototebie kene nga chinga kiechiga tuikire ne chinga kichiomoerio ne chinga kiechi abiri chinkongu ne chinga kiokurigereria nonya egwasinywe kiogokwana intindige tintebe. Ekero narigereirie omugako yosipota ne myaka yaye ekero mukurigereria igabu emyaka nerenga moroche
ere 82 no etido chibobe igekoro nkinaga nintebe gatia ase kinga kechiga twikire omonto goikie myaka eyo ni ngumu nande ine bonus ose totebire myaka 70 goiki 70 goko wetani gochigore kingi kwa iwe bonus igon kindege tintebe nyasao ito no muya nekeraro muya na ntuna atoganeti agekogera ntuna abana baye tosoma sigetabu ya okoiranirira 31 ekebungo gya 6 toiguna kigegoteba ekinta getente bya abana basibota no mwanchoe na kigegoteba asogyo kebusi okoiranirira 31 ekebungo gya 6 na kigegoteba nimanye tento bwate chinde epipirere simime na omogo nsomera toiguna kiagoteba bone ekalogoteba nga abana basibota no mwancho sibota mokole naki motenene bekongu mobegento kieke mobabaremu ndimo basako bairo kaba bisa goseko baoboa ekiagero monene nyasao ino nagenda mona barabi na ine takobatiga nonya ngake inkindige tinga ntebe abasani basibota abakira abairi baye mokorgendo kieke tusimame totenene bokongu nyasaye takobatiga mokorgendo kieke mobu gose takogerendo kieke takobaturuka nonyanga kabano nyasaye ekero tuachire gaiga nigo tuacha kore ni bantu kiaba familia nekero tuachire kore mi familia okwane amangana akuaga che familia ekekora bona na tote tori amange ebirenge babwate ebirenaki ebitambe ekindige tugatebanga totenene bokongu egekogera ense igatomenyete igatari saito ense etari saito ogatore ense yenkong'anya tore togende ase omokioria tato itachete gotoroseria ase toramenye kare na kare igompindege tintebe tore omonto ochagaiga nabwate emechando yaye onde taiyotariga otabwate emechando bono nkeriang'a toremererania ase enseye egekogera ase enseye ngwete tore alo bono ntagete moikaranse motegerere ase ogwanja ekitari kinga kikyogokwanania nande tosike omogaka osibota abwate emyaka erenga moroche 80 na ngapi na 2 iniseko bori ngambarenga barega ababwate emyaka 82 toranyora abakesana igama sikali nakoretegende kieke naganeirie igubona igetabu ndagitema nsomere tokorera igetabu gya chopusano o 26 na kikegoteba ngo igubona amang'ana arabu igetabu kia Ayubu 5 fungu lake 26 Ayubu 5 ogosoma kwae o 26 na kikegoteba bona twensi toikaranse teiga intogenda ariamo iwete intogenda sembera kole na kiwete kole no tu no buya bune
emesai soma uya emesai ma yendagera epeluswa yabekwa asekobikwekero chinga cyabo cyagondo kieke cyekire igonde bwensi oyolega iga namanye nakolegento kieke nakwe nogo kumokolete gento kieke nkorororo nekero yo mintararire tokolegento kieke tobwa masikani aye egeko gero okolegento kieke ero okorire nekera akorire na imutunga toiga na kitorarare egeko ani twe wone twe wona ki na itwe mambe ke yeme kro to korara na kitorarara so usubanya sai eyate banga intogenda araria intogenda asembera ndabatebona ngatolega atyo sinechi balimo inda gose ingose twensi kuna tolega iga nechi balimo inkinatega nga nechi balimo kilo muntu nabuate obo balimo bwaye haleluya bono obo balimo obo bwao ebo kwera liwako nendo kieke gwatira sembera kwararire obo balimo bwao nalibo okolendo kieke wekoera nsomere ekitabu ekinkolero ekitabu kyo omulandya kianda 3 mwibona kikegotewa omulandya kianda 3 bono oboiga nabwo obobe bokotonyora into twins obo boboiga mboro byobo asa somege ekegusie kiana bagusitore mwamutago nsomera mbekere boronge onde tayo ekegusie kikono kebo okay kechake bujabano komugoro 3 obonabwo obo basaya bo ayonse abakolekana nse yebyomba egente kemo kegotonyora into twensi nokyobe ekyore nobabuna ekyore egente kemo nkere kegotonyora into twensi nkere kieke gekubanyora bonsi tikobanyora egente kiekonyora tingolo kyamwanya bantu chingole kikatya mwanya bantu bunatorega twensi ni wato ikiregendo kieke muri wete obobe nobo balimo ekero muri wete bakotegendo kieke bare moyo igotwensi ngatorega iga ikitore neti balimo obo balimo bwao ebo kwera likwararire kwaburo kora gotinse bono na nyuma yayo nkaimwe wete bose bakogenda ebakoira na ebakogenda ase bali bakure igompinga tintebe tokora maya kitore moyo wacha tufanye mazuri tokora yaro maya banonya sai yako chinga kitu kana timbe inseteri buye kera moko ligereria imwe ubona mambike amba utia mangana agende tegokonekana abanonya sai inseteri buya inakiyale ngeko babuya wetera sama tangaya naye kolega iga ibogende tokora maminja yoko nikonya sae nayo nchorerie abasaya baito mbanyina na into tokora ndo kieke tuonchorerie nyasa atokoni asichinga kiechiga ekero togandete mirombi ya sirota ebe mirombi eyere myororo emekanyeku ngana ekora eguriba ogotenaga naye kuarora yo gokora gento kieke ari ogokura bamuraja gotona bale ai goto gete ku aku
Haleluya. Hivyo. Wao kwa maodenani ana matanga mtobone amangana ko yebuke ati egenda lyamo na wanda atiko bambwate sio omugambiga inko umwe bintu bindo gokwana inko limilikondo okwana amangana aria yokore migento kieki enka omongino otigaire abana batigaire batebi nakina kibara abasobwamo nakibako bwaterana egeko garabongo omongino otigaire na bwate mechando tarochi ekiagokora haleluya ya okuna kogokonye na nyasaye tokonye naye kero gwachaga igatari obwete ngoikeranete twesi ngokora torigende kieki nkori gitore ntoraika nyasaye tokonye akeremero biriyo mugakira agenderere nyasaye onyale ko bana omutano nitu wetani ayonse tokorore iguru kero kweneria karuko yabana bawo bono musangire kana uyo na nyutigira samo kao kero agendere ko rubono obuya bwao onyale bokorokana amakasiri tadia Yesu twasabire biamana biano pastor asamaradia maya na bonte diko nyasaye biamono ekiari gakumira namo na intwe chinga chons na nekero tora twaje kwa mi familia ye nyasaye gakumira namo na intwe atata dere dufuna biamona so wote kwa mo na intwe asenga kiya to kulero muhaka ayo bero mosemi omanene abero mwalimu abero murayo ito takibono rali naende muna pastor atebire nkoleta tole program enchire gocha litukolia lero ntukabwati nkwana alitukolia lero amatera na masaba taribo egere familia yega nyasanya ale kunyimokia nyasanya ale kunyiriserera anya ale kubagenda gochibosio ekro mwaka koletaki atayo orumesi die church choir karibu one item batero komoiga tumaikorangirie kwa yende chikwa chiri chinde mwachira mutaraleta marieta kaindireta tutadekero mondo cha atere onyorube nituje batera karibu sana tutaite mwenda bwango saulie chinsa ekwaye munego kora kwa distance yo moelio ekwaye nde ko bwatia ekoro kwa irondie bate komuna abago kora next irondie bate wanyamo kwa ne DJ momorale mapema so that into twara chingaki tutabwatio batera biamono
lakini kumbuka ya kwamba na siku hiyo ni hatari. Watu wengi tumepotea na mambo ya dunia. Kumbuka ya kwamba na siku hiyo ni hatari. Tunasema ni asante tukulinda salama. Safari yetu ni ndefu, tumeona mkono wako. Tunasema ni asante tukulinda salama. Safari yetu ni ndefu, tumeona mkono wako. Ndugu zangu tuache dhambi, tutubu tusamehewe, tuingie zote zizini, ili tusiangamie. Ndugu zangu tuache dhambi, tutubu tusamehewe, tuingie zote zizini, ili tusiangamie. Tunasema ni asante tukulinda salama. Safari yetu ni ndefu, tumeona mkono wako. Tunasema ni asante tukulinda salama. Safari yetu ni ndefu, tumeona mkono wako. Tunasema ni asante tukulinda salama. Safari yetu ni ndefu, tumeona mkono wako. Yamana sogatero kuya irondie bate. Where are you? Yamano irondie bate. Selekina ebueka. Ngayali nchubango irondie bate. Okay, okay. Thank you. Biamona sana mna mwana tagocha kindly karansa. Kero montaño rasa wi karansa buya. Elioto gendre program ya matera tumaiko baira ensen mende krachin chekire. Irondie bate SDA Church karibu. Asante,
biamono sana soka toro kuyanya side kabaseni Boruma Youth. Boruma Youth, where are you? Nadimna muma ete Boruma SDA Church na omugaka rekogenda na ndeno yo mubwa barai ase kanisa yo. Baneto na kaleta tole ngora ase kanisa aso guseli guno mosemi omonene mwaka sibota oyorade. Boruma Youth, kindly, it's your time. Boruma Youth mune ko ruororo nyaboli bonge SDA Church mo bange nande nalgo prefer nyege ko nyale kana mote nene iga egere ababa badige babarore na bali babarore ne machine eri babwate ikatoka ndete no muruberio yo umuya wo wakero musani ito awahiro kwa eli ekarati mokeni. Karibu. Biamono Boruma banse mirenga naro bwate liogige teritaraika tigango nyabodi bonge church choir, kindly come for an item. Diche karwa na gocha kwa taran kura buku sukuma kwa na gotera ekaro toka nyite bali bago stage nyabodi bonge kindly. Nyabodi bonge ko ruoro nyabodi bonge ko ruoro to bwata ekwaye ko gomeroga kwaya ilimo kwa nyabodi bonge. Karibu sana. Give us one item. Thank you. Japo majaribu ni mengi, tayari
changamoto duniani, vumilia muda kitambo, hayo yote yatakoma. Jipe moyo safarini, kwenye mawimbi dhoruba, twajikwaa twaanguka, tusiiziwa uongo. Wazuri wa kinyama hakuna utando duniani, watuomba heri uje, utuokoe majanga, twakutazamia uje, kushanga dunia. Wazuri wa kinyama hakuna utando duniani, watuomba heri uje, utuokoe majanga, twakutazamia uje, tuvushe ng'ambo ya dunia. Kwa imani tutavuka ng'ambo ya dunia, kwa imani tutafika Yerusalemu, tukeshe kwa maombi, mbinguni maskani yetu, japo majaribu ni mengi, tayari tuwashindi. Kwa imani tutavuka ng'ambo ya dunia, kwa imani tutafika Yerusalemu, tukeshe kwa maombi, mbinguni maskani yetu, japo majaribu ni mengi, tayari tuwashindi. Kwa imani tutavuka ng'ambo ya dunia, kwa imani tutafika Yerusalemu, tukeshe kwa maombi, mbinguni maskani yetu, japo majaribu ni mengi, tayari tuwashindi. Biamana sana Sogatoro kuya. Ngatolete kwa grupo Bomorenga. Mko wapi? Bomorenga kwaya. Karibu sana. Karibu. Biamana sana Sogocha. Dhambi. Wote wake romo wako kwa heri. Wapendwa, wanaachana pasipo kupeana kwa heri. Karibu sana. Wengine kwa kulala mauti, Sana. wengine kwa sababu ya shughuli na hali za maisha, wakitafuta huko na kule, wanapoteleana kabisa maishani. Lakini neno la Mungu linasema katika mbingu mpya inayokuja hatutaagana tena na wapendwa wetu kwa hali zote. Haleluya. Asegati eto we privilege to have Nyambaso Primary School. Moko ready once we are done with this team, you'll come on stage. Nyambaso Primary School. Then after that, we shall have Burma Youths. Karibu sana. Upate
mana soka taro kuya musenu kabisa. Paul Ragira nchungu gocha. Paul Ragira. Inchwe ara principal. Rinde pata bulinga na diro kaindi. Ekanisa elia chikwa nigaiga. Nyambaso. Yeah? Yes. Karibu sana. Igae tuacha masabo. Mbuyamono asa abaligani b'umuyaga b'umugaka sibota nganchere teneni timu ya Nyambaso si Madam Sofia gosomia kindly abotwa watu sangana ngo tutebe pole Panyaraka. ande patoko kwana iganto sireti kumuiboli bomo sieso ito abotwa bwana ande tuminyoka na aratorolekane ntoko ireta ikanyinge Biamono. Madam Sophie ngayagenda Madam Chua kuibitana barabu. Nara bantu bechi bitanga imwanda gocha. Moko ligere aria. Because the program is online and we will wish everyone arekane ngana cha kurwe ngora. Karibu. Na wata ketoka tebanga oyo moino ga kabisa Madam Sophie mwalimu ito kwa skuru ya Nyambaso. Biamono. Tomwanchete na kitwa Ikeira na Paul se family. Yo kumubati Mr. Darius umwalimu kwa skuru ya Nyambaso. Oyo iga torenere next is our PA chair kwa skuru ya Nyambaso. Umugaka Peter Zone Gekombe. Mokyo Koboko. To my far left, Madam Ridia Makori. Now Bagosomi na Madam Sophia. Next to me, nere my deputy, na wate yange ende se union yetu ya KNUT, treasurer ya Manga sub county. Ntara give a statement abako mwali baga abakwani. Biamono mwalimu aseribaga waombolezaji wote na abakwani nonye tora sama kongumbi ya mole gato mobake Nyasaye kiagera otoire ribaga koba no mwancho ito sibota yanyarekanire utimokire monene na manyete tigato twarongo semeria ngekera kwere ni oboru twaye ria kabere ngatumera nenere igo ntubari tore moyo tiga tobangoro gendo rweito egere tokole torase Nyasaye Nyambaso staff omanene na kwa on behalf lakini nchego kwa on behalf of abalimu bonds Manga sub county igo nde treasurer ya union ya NAT igo twatebire engora se family abayale kunyaleka natocha abantu abange lakini lero litukorie ichuma mumanyete munalire igo tiganya saa isa nenkeyega Biamono. In a statement, Njengoro Kennedy Makori, mwati cha skuru ya Nyambaso. Nyasaye atuanjete twesi, lakini atoete chimbe beto tae. Na umugaka sibota ikira. Ponsi pia mwacha lieli, elemanga, tisi za wachani, ne family umugaka sibota, ipate amani wakati huu mgumu. Isae na manyete. Biamono saa. Nako, nitagete Biamono school want to appreciate your coming. Thank you. Mungu awabariki sana. Thank you. Asante. Biamono oyoli netindemo tiga twegene tosabe mochenu tata Nyasaye mondo legoro mono twachira sondekerekeiga tata twekeire bosibwawo mone twasabiro twanchere tubuna mwanya wantu Biamono tata sengecho echinga kikwaete umwanchwa sibota babamo n'abana baye babamo ne familia yaye rora chinga kiechigo monene onyalire koba gakurwa sobo ikobwense twamanyire nga Nyasaye aya no ire libaga linene Nyasaye se familia yiga nganeba umugaka spota tayo aya no tenene libaga ebyo one no tenene ne familia yiga sekera chinchera bawo balemu bawo basembelie Nyasaye kiagera twamanyire nga litukelyo kwira ni oboroti banyare korana no mwanchu obo Biamono asengencho
ora abiamo na barabo nambi amone ikiagero ora moroberio yega nyasaye goikonyara ko era buya mone na abacha bairi na basandi bonsia sama bokao balenda se chinchera chonsi na kigimbonya oresko ne bako kiagera wacho korenje yamana mone na soko iwo saboko kondo chuo wancha kwa bokoreke bana sabire na kwege na serie tari ya Kristo yoro mogorio icho biamono museseniwe moile ngora asemuti next biamono sana. Thank you. Boruma youths, kindly, where are you? Boruma youths at moja bwango asenge je chinsa tatu wote je program tugenda nsemende. Boruma youths abasa abamba bwata matera maya sana abo mokura tunagwategera shinka ikira matera no burandi bole ngora butari gusira. Karibu sana. Tumepitia magumu, hatuwezi kufa moyo. Tunapoifanya kazi yake Mungu, hata majaribu yawe mengi, hatutakata tamaa. Maana majaribu hayawezi pita imani yetu, na hatuwezi rudi Misri kamwe. Mungu wetu mkuu atuongoza, hata yawe machungu mazito, tusimame sisi tusianguke na tuendelee mbele, Mwokozi wetu akituongoza. Hata kama safari ni ngumu, Mungu atutia nguvu na kutupa imani kuwa yupo nasi, hatuwezi lemewa. Akitangulia tukipigana na mwovu, hakika tuwe washindi tukimwamini. Ameahidi kuandaa meza mbele ya watesi wetu, ametuhakikishia kuwa hawezi tuaibisha. Na tuimbe tumtukuze Mungu kwa ukombozi, kwa makuu ametutendea. Tulikuwa dhambi sisi, hatukufa kamwe, lakini kwa huruma zake Mungu sisi sote tupo hai. Tulitangaze neno lake Mungu, tusione aibu, na dunia yote inyamaze. Kumtoa mwana wake aliye wa kipekee, akaja duniani ili sisi sote tukakombolewa. Walipokuwa wamefungwa kule gerezani, sababu ya imani na milango ikafunguka, nasi twahimizwa kuwa tukidumu kwa maombi wa Kristo, yote hutendeka. Mungu kwa ukombozi, kwa makuu ametutendea. Tulikuwa wadhambi sisi, hatukufa kamwe, lakini kwa huruma zake Mungu sisi sote tupo hai. Tulitangaze neno lake Mungu, tusione
tukumbukie kesho, kwani tule nini na tufae nini mwenyewe ajua. Kwa kweli atatuonyesha makuu ya mbinguni yaliyofichika, mema mazuri kwa wote, yaliyo magumu kwetu atayajibu kama vile yeye alivyoahidi. Tuimbe tumtukuze Mungu kwa ukombozi wako ametutendea. Tulikuwa dhambi sisi hatukufa kamwe, lakini kwa huruma zake Mungu sisi sote tuko hai. Ngorogo Church Choir kuja hapa. Ngorogo Church Choir. Viapo sana por mayus. Abatero kumugete nkoyeti. Wana iraka mujikote gara yo. You have the copies here. Emborogo City Church hapa. Wangu. Yamano. Kumbusa wala kwa ndia wali gari baba batara kwa special kwa haka. So bana tu. Wangu wana. Asante. Halo. Emborogo wakijiandaa kutuletea wimbo. Hawa wametuma rambe yao hapa. Mheshimiwa Shem amenipigia simu, amesema atatuma shilingi 2000, ameenda matanga ingine, na Kimuma Osoro ametuma shilingi 50. Na wala ambao mliambiwa mlete, kama ulipatiwa ile ngori, uhakikishe ya kwamba you register with me here please. Leta hizo pesa hapa tuandike na tusome. Asante chief. Biamano. Tuwataka mutene. Wali chichia. Mwezi go good. Unchoka inuga. Tuli family. Inu choka iga. Sababu ni inuga. Good. Ivo. Kwa anything that's fair? Let us proceed. That is now fair. Kidogo. Viumba vyetu vya usafi kwa sababu kwa wengi kina mama na wasichana wetu. Kuna viumba huko juu. Kina mama na wasichana wetu waende huko juu. Kiumba chochote. Wazee and our young boys, kuna nyumba hapa chini. Please make sure you maintain hygiene. Biamano. Kwa
Shida, tabu, mateso, vifo tutasahau tukimtegemea Muumba. Emporogesdi church asabatero kuya ya saba senike guma bana tutaje na sema ya kabere taje sokotia sema ya kabere ya program yetu asa tukoleta masabo ase family yo mwaka sibota na Ruth wa Ruth kuja Biamono Ruth nero mwana wa mokogoti umwaka sibota na bwata basani ba yenjungo mwenzi basani ba Ruth mwenzi pincho basani ba Ruth agonte binganchira bale tibaracha bago chanto bale ta senjire ya bene ikiagara bachire komorora nandi bachire kumuye ndatakora to mulisi Friday abega Ruth asama sama kindly quickly tuye nitusabe omuya ndomu yatate Nyasaye mwana Ruth omukogoti bw'omusumbu Samson Sibota utenenira segetie kinamba bomba manene itukorio omwalio lya tata omwabo akoba asensi wono monene tene n'omwana oyo umurende umusesenie naende umubaliri omubaso ogwanja kwawo gukoreke ekerare ngakieye
yokweumia sengi jutatu mwaborari ayo kwikura abo muri bwekene otwasabye tusemertinga gwatoigure gwetera seteria Yesu oyo romotorio ito amen. Biamona sana igandete oyo minto Naftal machungu Naftal mna mumanyete na kale chinse chia maiko asenge jogo torigeria lakini familia yano era mchungu Naftal na bata basande baye na ada bande bachira bakora ne team bakore como CDF ingatio mheshimiwa Tongi Njugocha na ile timu ile Njugocha na Rafred na Orare kindly Njugocha Robert Nore karibu sana madam Mungu machungu machungu yana wichi si alikuwa hapa where are you na wasani wa machungu bonsi Njugocha elinde tokoro saba asobwamo biamono sana asogocha omongu machungo na yari indanya wale sigino atotate family members mo bakira nko baleta tole mwezi oyo maso oyo mona basani baye na gokoro gusaba sukaru rake na sebi sukaru rake muraba biamono sana ene timu ene sana nande na semi wenge timu ene renchira ntobalete bada lakini suka uta sobo amo tetko renga biamono aso konyora libaga na gocha kolete ngora asenkeji na senge njomo sani no manene uko ku Naftal Spota biamono sana nyasaba seni kegima aso gocha asenge jeli nganeli wana asenge nje tuigwana netenga ntutu bwa tinkwa na gaiga onta tukolete mulisia ndangu program ndato kolete mulisi chare dariri aso korogo sawa chare dariri njua. Don't worry about that. We are running the program. Onta tukolete Fred mbabwata orale kindly report mheshimiwa Tom baadaye biamono tutokoro sawa kere bilangri aso sawa omachenu tato ito yo libro mono biamono kiagere bibe biro ni omonene tuachira se mugasoya asenkaye mugaka sibota oyo nyare kurara monene tuachire muna bairi n'abasani ubwa mono abasani n'abairi ba machungo bachire komorere sio monene komoremia familia yaye n'abayuri baye monene wana karaba tenire bosibwa abana ba monene tugo sabe ndo nyara ko barora na ndo nyara ko baremia monene ilwa nyara gutwaro ko semeria monene nore muiguri urura ase gatigati yabo batware ko mane muna na tato ito na ende nayo ko semeria monene bono bakonya kabagenda ase okuumia ko gosirio mugaka na inde akaraba sandi baye bachire ko bakeroria monene kibakuruga bagende nayo monene kubwa monene bisyo bya bene bitigara asenkeye ogo semeria konene gutigara asenkeye bamaye muna twese no rugendo tule wana kare mirubiri yagenda ta monene ilietaria otigarere igenda ko imukiri guguru kubwa mono obosira no buya bwao no morembo ogenda ko basenkeye twasabiri gutire sirietaria Yesu Kristo mutoria amen. Biamono tigatwikaranse nyasaye tigabaseni kegima biamono asokalto wale mwasenkeye nyasaye baseni biamono sana moseseni we twikaranse biamono totale que te paleta omwana ndo spota otwale kwa ta Josephat lakini ase sababu natebiwe tetora mwachinga kinkego apo arafo manyogocha tetora ta Sofia na bairi baye na wasani baye mwenzi jua Sofia Prisco Nyamongo karibu sana
gocha gocha na bana baye ache no mwanchi oya ne karo biamono Sofia na kwata basani baye abande nchera bali gocha abasani ba Sofia abande nchera bali gocha lakini bali maro nchwa na bana ba Sofia bali mora nchugocha naenda basani bali bagoika moto isigino elinde to balete asenjele yo tigande te omolisi Josephat Gitenya elinda beka ba asa masabo molisi Sabatole omochenu motongi tatenya sai tatambia mana sengi chebire biga sengi choko manyo mito Samson eke yega nyanya lugwa nogo ni amato yonse bia mana sengi chawa ga niba za skie se mao wa wa ikibuya na turaiga the expected ki omole ya pedo biya kwa ko toreka ni tinga chons sai dia yon sim bia mana sengi chawa ga niba chia sengi je Sofia mwana wiki macheni kwa wiki bia katangu sabanga na ande kwa kuirana aba wense pamoja otro rekanida si chichiro macheni aba geni aba igo macheni ba chire kwa ndo kwa mia tugendi nga okole minayo okole ndo macheni ina kwa ndo kwa semeje kwa na seke na sawa to singa busubi mbele ndo kumbole wasabi tugendi tasiri tera pisuezo mtugitu biamono boruma abaseme baburuma mwe bekange go twara tore breaking kego ganda Teresa spota na watu wana kulinga biamono mna mogenda to gocha igo biamono Teresa amana basani baye amana banjwa baye bons na bana baye bara bachokoro bomwa spota biamono sana biamono timu ya Ege Godayons wata isigino ndo introduce lakini kiara mwikira na wata tokole mna tu akole ile abande ketara to mulisia omulisi mocho wa David where you okay asante I have been guided that hawa wamekuja hapa wanafanya kazi pamoja. Maybe because of courtesy tuwapatie nafasi to introduce themselves quickly. Abancho maneno abafana ngiya muzumenzi. Yamagana habari zenu. Vile mwenzangu amesema najua nashikia mbali. Mimi jina yangu naitwa Edwin Kennedy Nyongesa. Nyumbani ni Bungoma, lakini Teresa tunafanya kazi na yeye hapo NIPS Technical College Ongata Rongai campus. Na tumekuja kusema ya kwamba pole sana kwa familia, marafiki na hata ndugu. Mjue ya kwamba ni Mungu anayejua maisha ya kila mmoja wetu. Na hata ukisoma katika kitabu ya Job chapter 14 and verse 1, the Bible says, a man who is born of a woman is of short days and life is full of troubles. So tufarijike katika Bwana tukijua hii ni njia ya kila mmoja wetu. Mpokee rambirambi zetu kutoka kwa director na management wote ya kwamba mjue tuko pamoja na Mungu awafariji, awape neema na zaidi ya yote mbarikiwe. Asanteni. Kama sawa. Tuombe. Aishie mbinguni Baba wetu, tuendelea kukushukuru kwa vile
boma hili ni lako. Mzee alikuchagua akiwa na uhai, na pia naitashika kuwa nawe Mungu wetu kwa wakati. Asante kwa yote ambao wenye wamefanya tangu mzee halale. Ameleta hali ya utulivu katika boma hili Mungu wetu. Nyakati hizi ni za ugumu mwingi, tuendelee kukutafuta na kukuita kwa sababu wewe mwenyewe umetuelekeza kwamba tukuite ili utatuitikia na utuonyeshe makubwa yanayotukabidhi. Wenye wamekuja marafiki wa mtoto huyu wetu, walinde watakaporudi, na wote watakaporudi, neema zako na faraja zisiwafikie kila mmoja, ili tuendelee kuamini ungali na sisi, tusiofie kwa sababu najua kila mmoja kilio umeleta kwako. Na sasa boma hili ipake kuwa lako mpaka utakaporudisha ufalme wako. Tumeomba na kuamini kupitia jina la Yesu aliye mkombozi wetu. Asante Burmayut, kindly. Thank you. Now I take this opportunity to recognize the following. Kuna wageni ambao wametoka mbali. Kuna timu ya Nakuru. We also recognize your presence. Overseer Nyekeki, PhD district, is also with us. I also recognize Pastor Mangwa, James Getare, PhD. All manners present. Barituacha kodi la 20. We also recognize you. Honorable Shem Nyamwaya, Honorable Shem Nyamwaya, Honorable Teri, Chief Ben Diondonga, na Chief Sakari, who is now the MCA of the day. We also recognize your presence. Thank you very much. Tutaishi pale.
Biamono sana asogotero kuya gogotoremia tiango ndete yo mito Naomi ngayo njo pole sana oyo minto Josephat na atengeri akega na watogo sabanga na saa mugeke chinguru chinga kichinga chama temo manene oyo minto Naomi na bwata basande baye na bwata bana baye na bwata bancho baye ngai mole biamono sana oyo nere Naomi na banjo baye abairi bane baro banene bale ko babaye tagia senge jumuma ete Fridays ilikuwa litukolia matangara mange nebinyurawo bibwata mangana wao bwana ene team yoyo minto Naomi ndazo kaya to mulisi Peter Machoka elinda beke abasa masaba ayo mulisi nakora njubwango njubwango bwango bali simu wikaransa maga ya toko bataka simu wote na bwango aso batofanya senseme yo ya sago sen Naomi amana bancho bao chinga chons mulisi Kusamatore mutonda Nyasaye twachira suguswa chinsech twachira koremia wa minto wa berwa usliu no yumwabo aba bako oyo minto twasabire kare bako gendo bentra ya bene ya magana mutu nekero muruli ura gendera twasabire mu ikoma chinu tra sons na kwali ngugo mutori to amina biamana tetikaranse biamana Naomi nyasago seni amana wasani bao ntobwata yo minto Josephine ararete lakini abana ba embaro Josephine ararete lakini abana ba embaro na wancho ba bande embaro ngai mole yes abana wa Josephine kindly come forward it is your turn biamana karibu sana Molisia Bernard ondo njugoti ya na itaransa sorry Molisia Bernard ondo ya ne Penson Molisia Penson getenga na yorai Molisia Penson getenga kindly mtito weke abana ba Josephine na waidi bana basani baye asa masala karibu sana Molisia
Biamo Mulisia. Biamo Mulisia. Kato yeri to sabe, amma keno motoki nyasai, wa chiria so sa ke ke tika ke ti ko no biamo na sa ke ko bojima, wa to yore wa tu ikira iga, to to ya ba ya ko wa, Samson so to ko ko we sina to tika ki yo to ki to ko we mere. Ro ya sa ta de ti me ya kira iga to mwana nya sa to, pasari va ya ba iri, nya sa to to ka sa ma ka ho nya sa to. Una maika na nika kwero tika ki amo bara ba ti ja ti to igu ka ba ti ko to ki ya mo. Biamo non saba semi gato I karanse. Ti anda tu mito Josephat, ti mando sena nyale gotenina. Lakini familia ya nchota. Josephat na ro yora. E familia ya Josephat nchwa mwanchwa yana bana bons abati ko wasbota kain li kujeni. E familia ya Josephat kujeni na wasani baye ndoche kwa yakuza iwayata sengenja Josephat and ase sababu yinko batole one item. We give you one item. Aba iri ba Josephat bonds na basani bonds timadi osobere korra chia echons abangina byaro nyabaro na waisebya na kizote babantu bo muntu bonds baje tokoro sabarimo then eskuru elimbe guide dinga kiekoro kwa so that we can dispose of Ndota itu bana baba na itu asa matanga serikali na waziko tobea. Biamo na sana. Biamo na sana. Eyenere timu ya Josephat. Na inde moko nganjara ko bunane protocol kidogo tu unatuwa bere to gocha ndete wale wa mbuaba orungong. I'm guided, we have a church elder ni maombi tu then we proceed with the program. Thank you. Thank you. Thank you so much. On behalf of the team, this is a team from Ngong. Most of them are from Ngong and the relatives to Josephat. My name's Elder Henry Yandoro. I come from within, just down here. So I'm here to console with the family for and on behalf of Ngong Hills Central Church. So let's just believe and pray. Almighty and ever-living Master in heaven, we come before your throne of grace this afternoon. Thank you for enabling us to assemble here to console with the family of Spotter for the loss of the Mzee who just left. And even as we continue with the programs of this day to lay him to rest, it's my prayer that, Lord, you're going to be with us and that, Lord, you are going to give strength to this great family so that, Lord, they may come into terms with the reality of what has happened. And even as we are going to depart from this place, Lord, we pray that you will grant us safe journey mercies to our places so that, Lord, glory and honor shall be back unto you. Be with us now and forevermore, for this is my prayer in Jesus' name. Biamo sana ni timu ya Josephat. Quick recovery tunataka kufanya. No, nitaweka baadaye kidogo tu. Kuna wanafunzi tunataka warudi shule. Wanafunzi wa Malion Star Academy mko wapi? The Lord does not allow us to keep them here for long. Ndio sababu tumewaita waimbe, kama ni kuimba then watoke. Kindly tasimama hapa hivi. Mbia mwana sogocha kwa wamwana intwe. Mwe karanse mondi geli gochi. Yaani mwo tenega mondi geli gochi. Mbia mwana
minute. What is good and all the time, pole sana asikinyulike, pole sana asabana baswota, nimba manyete na wamaito kurukare, waka wana nimba manyete. We want to add gotiga ndocha. Ama kweli tumetenga na maruru lakini nende Mungu yuko. Toka tayari maneno ngambi ya mano. Kende yonse yao karaka na bara toka tayari ya mano. Tuwata bana babere. I think so. One in junior secondary. Okay. One in junior secondary, another one in grade 4. Can they come here? I want to give them something. Where are they? Biamono, we want you to present one item so that we can move the next part of the program. Kindly, let's move with speed. Thank you. Asante. Madam Nawate Basha. Mama kwa hapo. Wewe nani? Proceed with the item. The rest tutachipanga. Oh, they are here. Diamono. Biamana sana, want to wish you all the best. Tiganda te oyo minto Gilbert. Amone family aye. Amana banjo wa. Gilbert watu alchikoda. Atu kupiku. Si chiko.
Dr. Jacob Kwaba, karibu sana. Daktari, karibu sana. Omolisia Bernard. Aya taitobe ke timu ye. Asama savon. Biama ne timu enene. Gire batia boate timu enene kabisa. Biama no sana. Inuna bantaba ya mwachire kola miyo musani ino omwancho ino na ndoyo mino. Molisi. Sabe? Omacheno matongi tata Nyasaye. Biama na se bile biga omanena abana bao barasubuswao. Biama Nyasaye to ekara watolengire kinga kichonse choma akoya ole osubuswense. Ane bana ya ikirenga Nyasaye to agotumoka kokanya operana kwa odia kabere. Bana ayo chinge nchawa batre nega iga sama sabo. No ye Nyasaye to na malendira sama familia ye na basani ba ye bo ichonsi. Bone kerabara arua na ndeko ira na kirayo masarua. Nyasaye to amabira yogo travidas para twanyewe kinasubuswao obarare die bigoche byekere chinge tekerabara arua gatubakere tariao. Twakubatigire ne miroriere tuko Nyasaye egendere bunegendere taiga wetera seria ya Kristo yoro motorio ito. Biamo sana tuikaranse Nyasaye baseni. Sivota na watu mwanchio ye omongi na olfa basweti sivota omongi na okore gasia nene na ende nyinge muna maito yo minto sivota na arura matuka mange na cheta na bere ngocha na abande mwachira omongi na okore gasia gukumia tukosanga Nyasaye akobeke chinguru ekaro mwanchio mwanchaine ararire olfa basweti sivota na bwate sobo abantu baru sobo olfa mwensi pi nchwa mwensi pi abantu baru sobo bo mwensi pi bamuraba mwabo basibate bamwabo. Ekero ba kuna gocha we can be singing titori na obomenyo kabaro wa pericha titori na obomenyo chie tori aiga kabaire ba olfa ba gocha wa kwa ebicha na bali bamwabo li bamugoja mwamusirega yaro rosire sobo omongi na olfa na tunawashukuru mwabera bantaba ya mwabere mogosabera oyo mitu olfa na kubasira chinjira chonse tiganda tomolisia omolisia kebira molisi kebiro ginda na pronounce rubia ngaya good tota tos obeka banta basamo kanisa to sabe ki moranche na sabe to muya watu anchira banda batore moyo to wakere ngambi ya mona sobo moyo buya mona sobo siniguri kuchinga karojo masarure tuachire nkeye gaso mwako minto sibota ore kasi ni anoraire buya mona semia kemia kwa moa buya mona sega asingia kwa moete yo bworokia naenda karitaja buya bono ritaja sama kweli utigire bwa mwabonka amona abana na sai tutaria ora bena sa bwenkeye taria ora ora yo mwaka sibota ara gokonyo konye wetira somo ngina amona abana abache korba tigirwo buya mona se shere ya tonye bita sama boka wege ndere na ndere buya
ekiagera twasaba tosemeti gwitira ase omotori Yesu Kristo. Amen. Thank you. Biabana tuikaranse biabana nyasabo sini na ndimokere mwire nebuya. Nyasabo enainuka kegema. Asosa. Tusabe Nasa itumia ayenta ata na induni watora abana ba mona bwa banene bia mona sama yonsi biwa tokorere gwikebire biganya sai bia bana mugaso monene watu anje to ikira senke yo mtosibota na sao ito noro chumna ararete wa tokora yara maya kwa ruwa batoyeru bwa kurjinga kya arari kuru waso wiko bwense na gwikebire biganya sao ito mayo yoge ndrete bia twasabira maraika itana nenkeye nyasaye ne chinkwana chionsi na bali bagocha ne karoto kuruga tata nyasaye na kero yomo obo toyeru no morembe ogerere komenya senkeye gwikanya sai kwaro nugo rutubwao enso bya gwa nugo eso keso motorio ito amen thank you. Biamano mwabera baigweri mwabera baya tikatuikaranse Biamano asegatie ito ntobwata bara ibechi nsemo ao asegatie ito gani ntobwata bara ibechi nsemo ao na already former principal Etagianar Mbati Nchungu Wocha, Dr. Jacobo Kwaba na Kolde, Assistant Chief Benson Biondonga, Chigu Birongo Chwakwin kuja tusimame hapa, tunasimama hapa. Na former councillor oyo mito Jackson Ontegi na Morora. Inaro mo bishop opie churukera. Is it kera what? Nchungu Wocha bishop. Kabagocha. Tumatari stanza ya mambo ya kile sing. Abara ya unakuwa na manita njua. Nyasaba seni kegima so kwa mwanantwe oliakro kuchwa kumenya mwaya chibu birungu oliakro kupenison onchangu assistant chief riondonga Dr. Jacobo Kwaba na wale kanzo ye university ya Meru
ntobwate Principal Mbati, ntobwate our former councillor oyo minto Jackson Ontegi Bishop tato beke bale ya wasamo kanisa. Omana ne Nyasaye twakoira ne ngambi ya mono asinginjo korara ko mugako yoigo kugenete ande mbiya mono asinginjo otenere tomo yego ya biya o korandi sese ni programa sese ni Nyasaye na no mukwani urache sese ni abategerere sese ni abaraitu atenenire kuikoma yego yoere na nitokoira ne ngambi ya mono sede tare Yesu Kristo na sabina kuge amen ya bono tuikara nstwensi yensa baseni ase okoba bwaigwere etimu eri kuza kwaya Jumata just one item tumayeko and then same in the program. Karibu sana mufanye haraka. Kabagocha to first stanza ya kabere kwa ikigocha we sing the second stanza. Let's sing. Wametuma rambe Kimumo Soro shilingi 50, Mheshimiwa Shem Nyamwaya shilingi 2000, Charles Magonga shilingi 200, David Ondimo Mumanyi shilingi 200, Mausa Motanya shilingi 200. Ekwa igenda kwibanga. I also take this opportunity to recognize the following. Honorable Shem Nyamwaya, Debo Ontegi, Chief Pen Isaya, Chief Zakari, Nakuru team, Obo Mokwaya, all the way from Nairobi, we also recognize your presence. Nyambaso Primary School, Chief Joakim Birongo, location, Marion Star Academy, we also recognize your presence. Principal Tom Urina, Principal Nyamongo, and Principal William Ombati, we also recognize your presence. Thank you very much. Excuse me. Diaspora, Variando Buraibua Steve Ungaro. We also recognize your presence, Buruma, Diaspora, all the way from America, under the leadership of Steve Ungaro. We also recognize your presence.
kwetu, japo safari ngumu na mitego mingi njiani, lakini tupambane tufike mbinguni kwa Baba juu, ambapo hakuna shida na mateso ya movu. Dunia ni ndugu, hapa kweli si kwetu, japo safari ngumu na mitego mingi njiani, lakini tupambane tufike mbinguni kwa Baba juu, ambapo hakuna shida na mateso ya movu. Hakuna vifo wala maombolezo wala dhiki na taabu, tena mji huo unapendeza, njia za dhahabu, meza ya kioo tutatawala, tutakanyaga jiji lile kwa utaratibu, mavinubi na zeze, na tutaimba na kuzunguka ile meza kubwa na pambana ili nisikose. Hakuna vifo wala maombolezo wala dhiki na taabu, tena mji huo unapendeza, njia za dhahabu, meza ya kioo tutatawala, tutakanyaga jiji lile kwa utaratibu, mavinubi na zeze, na tutaimba na kuzunguka ile meza kubwa na pambana ili nisikose. Hakuna vifo wala maombolezo wala dhiki na taabu, tena mji huo unapendeza, njia za dhahabu, meza ya kioo tutatawala, tutakanyaga jiji lile kwa utaratibu, mavinubi na zeze, na tutaimba na kuzunguka ile meza kubwa na pambana ili nisikose. Hakuna vifo wala maombolezo wala dhiki na taabu, tena mji huo unapendeza, njia za dhahabu, meza ya kioo tutatawala, tutakanyaga jiji lile kwa utaratibu, mavinubi na zeze, na tutaimba na kuzunguka ile meza kubwa na pambana ili nisikose. Biamono sana asa materama ya abaminto muma ide twensi bintu ajito mugako go sebona na ade twacha atosabire family yaye nabaya nabange mbakwera intaka koleta chiguru chonsi pia nto gukura abantu baje kya twensi bina baya tokoleta ki abaya tole wane tora banga baya chinsa ni chinke wana abno challenge chire wana moko nganchira ndete chiguru chomo helio tokoro saboko maiko badegi tokokora buruma diaspora ngai mole njumote na mocha bwango buruma diaspora eguru buende ntagete Sofia nitwate abanga abayibuli bayenchira bale gocha bono bayikire abayibuli wa Sofia nchwa abayibuli wa Sofia nchwa motene na eguru buende nere ga kro kwa bomo kurungong. Where are you? We have obomo iganda ya spole tene naga iganda te korra baibuli wa Sofia amo obomo kurungong Nairobi arafu ntobuate kemera son madams ntobuate kemera son madams kuja pande hii mwisho gaiga biano madam, we want to appreciate you. Thank you for coming. Abantu abonsi mbali aba yamuroche. Yes. Bato siko akero monte second to guru asa moja. Chamarogo. So that's why tu ataviri na bantaba ya na sabaseni apa goli wale wa Sofia spezinga imule nae. Nae kwa la sport. Biamono kwa la so wocha. Good. Biamono. Tuwatere distance ya mwende switch by and by kawa kuna kuibanga the switch by and by. There is a land that is fair and day, and by faith we can see the
Tumuya Nyasaye mbiamono ase group ya Burma Diaspora monene ekara bachira no gusira abaminto abase kiombe kyo monene ilibanya kwenyo omoiborio ya asa masikania monene wona ekara bachire mbiamono kya kwa bara nende baikiribia nende kara kugenda bagenda naye gwetere siri ya Yesu Kristo motoria amen mbiamono twikara sequence bora mna nabatebia kero monto no muya na kero monto everyone deserves a chance kero monto na nale anyone libaga lakini mwari wancha mna twikirega twikaransa tubatebie ge kubwatia nate abete bamura bamwabo sibota baje wanonga tegana ndikase ninchiro wanchikase niko baratole kando number 2 ntobwate bali batomwa nabana siasa awao ko baleta tole chinsekalo cheikire including eripoti mheshimiwa Richard Nyagakatongi lero kanyereta tole bono moko nganchira ndete amokonyo pastor we district yega elinda totebye ngiye kubwati Mulisia kware mna tuachire kwa jua na kwa go tambia mana Mulisia kware mna tuachire igo tuabiki kanisa kanda street gikere madam Mata Isaac atoretro mugatigo bia mana chief na inche ide kaibere erinde meroyo mugaka sibote nya kugendera na yacha kuru mambia baka bona iga bia mana seri bagerio mugaka sibote ni garenge omodikon ase kanisa ya Burma wa ase igo ningani abadikon nena abalisi bonsi aijalisi ngani sekuyo bosiriki gichoro mulisia njumosia mbiamono ekara balisi bachire bosyoigo etukwira nere mbiamono egento nakora ekemo gioka nkora nkomulisia mokoyo wae sibota akoro gusaba nente ageni konda mayako kogenda die kipindi mbiamono gatoi ninya sai mbiamono ikiagero bero tora akatwa ikirega iga tore moyo Onyumo basoro mururu ekero mo basoro rire mono goto gochana nga autonyali embure gotumono twajana nga nkieke na kiaba bora ayonsi nyasao ko bang na ko ikatwanchera